Hey yo, this is your boy, Dr. Drize, the one and only hashtag. Today, ladies and gentlemen, is going to be my very first video impersonation. I'll be doing Khwiti Modimo Seleka from Motsweding FM, Konka, Bo, Kamoksho. Morena, ke goba metse, ke le mono hatsing. A ko nthute ke tseretse mo moeng tseo di ntaolelang. Jesu a ke go latele o nkaele mo tseleng nthusa ke go inele wena yo nthatileng tsala e ikangwang nkisa mo o go ratang. Nthiba ke se hapogele mebileng e shokameng thaelong nkilamele. Nthatahatsa bokweng o ntshware mo kerelelang o nkemise mo kewang. Bale hatse ha ba ntlotla ke nne yo ingotlang o nkgomotse ha ba ntshotla. Me mo ba tlampogisang ntira yo tlhomameng yo sa tsietsegeng. Jesu a ke go godise wena yo nkgolotseng mo dibeng o ntlhalegise. Ke nne yo go itseng ke go ngaparelega ke tle ke nne nao ka kwa. O reditse Motsweding FM kodu ke a go itse modimo. Thulaganyo ya setlhoeng sa tumelo. Guys, rate me out of 10 there, man. Yeah, Cat Drize wa it. Osmane